Ho latela tlhaloso ya ditsebi, ho eketswa ha pokello ya lekgetho ho tla neha mmuso monyetla wa ho kenya tshebetsong merero ya ona ntle le ho imetsa ditshebeletso tse teng ha jwale. This is just a single fiscal year budget where we have these overshoots, but looking further into 2023-24, which is sort of the longer term path, we quickly get constrained again. Tebello ke hore ditekanyetso ya letona la ditjhelete ya monongwaha e tla ba betere ho feta ya ngwahola ya ditekanyetso ya ditjhelete tsa mahareng a selemo. From a tax revenue point of view, we expect between 160 to 180 billion better than expected tax revenues relative to last year's budget, which means it's around at least 40 billion more than what was expected at the November MTBPS last year. Sewa sa COVID-19 se hlakisitse ntlha ya hore meralo ya motheo ya ditshebeletso tsa bophelo e hloka ho ntlafatswa. The bigger issue is that our big referral hospitals, your Baragwanath, Charlotte Maxeke, etc., are, I think they need to go through a whole process of update and reinvestment into their capacity and utilization, really, specifically for specific acute procedures that are done there. Tebello ke hore ho kekebe haeba le phetoho ho VAT le hore mmuso o tla tswela pele ho fa baahi ditjhelete tsa dithuso tsa setjhaba.